I gdje ste ljudi, dobro došli u moj novi video. Znate već tu, stara priča, ne šta vam kažem. Ok ljudi, znači, nastavljamo tamo smo stali. Nego, odključio mi se ovaj ovdje neki event i kažu kao da mogu da dobijem neki free car, neki Ford Mustang, ali treba da skinem, brate, za 880 megabajta. Da mi ovo. Pa, brate, mislimo. Ok, ljudi, kao što vidite, dolazimo u Campanking. I da, ko je gledao prošli video, znači da smo do ovdje stigli. I sad, fore, moramo 2 puta da pređemo ovoj i 3 puta da pređemo ovaj dole. Tako da, ljudi, doćemo malo da smori, ali nema veze. Da, ovo ljudi kao što vidite, znači ko nije gledao prošli, znači mora obavezno povedati i zanemarite moje ime u ovoj igrici, zato što pa nije bitno. I da ljudi, ako se pitate zašto ovo ovdje stoji, ovo ovdje malo prljavo, pa zato što ako tu ne stoji, onda ima da mi se prekine snimanje. Da, ako ste gledali isto prošli klip, ja sam rekao Easy Drive. Šta je Easy Drive? A ne mogu da driftam. Šta je bravo? To mi on vozi. Čekaj, znači ljudi gledajte s ovo. Ako ja uključim Easy Drive, ja sad ništa ne diram. Znači ja baš ništa ne diram sad. A mogu da palim, a ne, to ne palim nitro. Ne, ljudi, ja ne razumijem. On mi sam vozi. Alo. Evo, gledajte sad da. Znači kako on vozi, evo sam sad ja. Evo. Brate lik uopšte, ne znam šta on je Easy Drive. Ne sviđa mi se. Mislim, to je dobro kad me mrzi da igram pa samo ga uključim. Ali ne, drift. Babi, prošli smo. We are the winner. What the fuck? Samo toliko. Ok, ljudi, sad evo, znači, mystery prize. Hoću da dobijem ovo za buđenje. To. I da, evo, Ford neki Mustang, nešto, ne znam. I da, znači ja ću da skipujem ovo ću da skipujem. Ostavit ću na jedno, zato što, pa znate, mislim da, ja, uzmi ga. Ok, skipovat ćemo još jednom. Zato što je mnogo dosadno. Mislim, ja sam već igrao, pa ne znam. Zašto sam dobio ovaj? Ok. Posljednji put skipujemo. Znači... To. Iskreno ne znam ljudi za šta je to, ali znam da je nešto za buđenja kola, tako da idemo da ih nabuđemo. Evo ga, učitaj se. Ok. I sad... What? Street. Molim. Ovo još nisam vidio. Ovo su ulična kao kola. A ovo su sva kola. Da, ovdje mogu da vam pokažem. Ovo su kao neka sportska kola. A ovo su kao masla. Znate ono kao stara nešto. Dobro, ovdje su, znate. Sportska, ima ovdje BMW M4, M4. I tako. Hot Wheels. Molim. Da, ljudi, znači, posle... Ne, to da stiskaš. Znači, ljudi, super kvar. Posle ovog videa moram da skinemo. Kao što vidite, sam ovdje nešto malo dobio kao od ovoga, ali... Nema od toga ništa. Dobro, nego da svetimo ovo, ovdje ne mogu da buđem BMW, neću da buđem slabi auto, tako da mi se to nije nešto. Ok, sad ćemo još jednu rundu ovog, zato što znate. Mislim, ne znate, ali znate. Mislim, razumete? Niko da razume. Dobro, znači, evo sad se šode done da isuke. Dobro, znači, ljudi, evo, trkamo se neki nešto novo. Ok, znači, ja ću posle, mislim, sutra ću da skinem
kako se zove, skinuću... Sam ima, skinut ću jedni event, kao, za 800 megabajta, pa, ako hoćete da ga snimam, brate, bacite like. I hajde malo da nam raste, mislim, na onom prošlom videu jedan prikaz, znači, bože, ajde ljudi, možemo mi to, ajmo njaklavci, wow. I da ljudi, izvinite zbog imena, zato što, znate oni sad, Google Classroome i ta, vidite, meni je isti nalog povezan na sve. I sad, znam da ja mogu da promenim nalog tamo, ovdje da ostavim, da promenim ime, ali ja mislim da sam već 3 puta promenio ime ovdje na YouTube-u, pa ne bi sad ništa da idem, zato što vam tek mogu za 90 dana da promenim, tako da dok stoji ova korona, zvat ću se Andrej Rizanović punim imenom i to, zato što eto tako, i nerviram se i mnogo. BMW ti kupe, da mi to. Mogu da vidite sad 30 gold zaplatim za jedno ovo. Kad bi tako bilo. Dobro, znači ljudi, sad smo prešli sva 3 i sad ne znam iskreno šta će da bude. Ali, dobro. I šta sad? Šta sad da radimo? Ok, ljudi, kao što vidite, smo ih prešli. Mod shop. Šta sve da skidam za 880 megabajta, bra? To neka nešto, ne znam. Car series. Ovo, pa šta sve da skinem? Black market. I tu mogu da uđem. Šta je ovo? 30.000 karvalue. I... mogu da kupim Lamborghini Aventador za 85 golda. I imam 85. A, brate, daj Bože da u store makar košta. Ovo sve, brate, parama, pa. Ja sam mislio... ok, ljudi, dobro, ništa. Znači, da kupimo ovog. A šta je ovo? 5 od... to jedan košta ovaj. A Lamborghini? I on košta jedan. Poš... ok, ljudi, znači, ja stvarno ne znam što ništa da radimo. Ja sad sve moram ovo da skidam da bi bilo što igrali. Vidite. Iznervirao sam se mnogo. Šta je ova? Camping. Ljudi, našao sam. Ok, ljudi. Chop shop. Šta? Dobro, ljudi. Ništa. Pa ništa. Ajde. Pa dobro, ništa ljudi, znači, znam, klip je mnogo kratak, ali ne znam šta da radim. Znači, sljedeći klip povećavam, skidam razumete, ovo kao za 880 megabajta i tako ljudi, pozdrav, vidimo se u sljedećem klipu i samo vidimo šta je ovo i see inside, premium create. Claim your free crate. Ljudi, premium. Sad smo dobili pep. Daj neki dobro nešto. Subaru, brate. Pa, šta bi sad rekao. I dobro, ništa ljudi, imamo i ovdje. Ajde, daj nešto. Subaru će da bude slate ljudi. Znači, Golf. Bre, crkvi da Bog da. Dobro, ništa ljudi, znači, to je to od ovog klipa, malo kraće, ali nema veze. I ljudi, vidimo smo na sljedećem klipu i ok, nije još nego da, ljudi, znači, pišite mi program za snimanje na kompjuteru.
Znači, i šerujte video. Znači, znači. I dobro, ništa ljudi, vidimo se u sljedećem klipu. Poz.